Veliki selam i pozdrav za gledatelji. Evo, danas se nalazimo Kušlat džamija. Evo, došli smo da napravimo jedan video. Nisam bio nikad i otkad se kanim da napravim video jedan. I evo, danas imam slobodno vrijeme, pa rekao idemo da posjetimo ovu džamiju na kršu gore. Mislim da će biti prelijepo i evo vidi ima i svijeta ovdje. Pa tako da napravimo jedan video. Idemo da upoznamo tu ljepoticu našu. Ostanite sa nama, pratite naš kanal, pretplate se, živi i zdravi nam bili, veliki pozdrav, selam. Evo, tu je voda. Hajde. Viš kako tu. Tako kažu da je ovo ljekovita voda. Hajde, ćemo piti. Sada ide uspon jedan veliki. Evo viš kako su ljudi napravili stepenice. Evo vidite, dragi gledatelji, kako je ovo prelijepo napravljeno da se može doći do džamije. Tako da ovo je baš prelijepo. Malo ćemo se namučiti, ali evo prvi put sam ovdje. Ali ovo predivno, vjerujte. Svako mi preporučio, ko može, da dođe da posjeti ovu ljepoticu, našu džamiju. Tako da, ovo je prelijepo nešto. Ostanite sa nama, pratite naš kanal. Živi, zdravi bili. Idemo. Evo, dragi gledatelji. Evo još malo smo došli ovim stepenicama. Vjerujte, predivno je. Priroda je samo takav. Vrijeme nas je poslužilo, evo fino sunce. Evo vidite iza mojih leđa kako to fino napravljeno, kako su ljudi napravili pristup džamiji. I ovo je jedna ljepota, vjerujte. Morate doći da posjetite ovo mjesto. Prelijepo. Ekstra. Evo još nekih 10-ak minuta. Gore smo. Kod džamije. Veliki selam i pozdrav. Idemo. Evo, dragi gledatelji, idemo. Znači, penjemo se prema džamiji. Malo smo se umorili, ali ovo će prelijepo. Idemo gore da posjetimo našu džamiju. Mislim da će to biti predivno. Tu je naš kamerman. Naša Erna. Tako da smo evo odlučili da se maksuz zaputi. Evo vidite, dragi gledatelji, kolika je to visina. Ovo je nevjerovatno. Pogledajte krša. Gdje je to napravljeno. Stvarno vjerujte, ostavlja bez daha. Evo vidite kako to izgleda. Put, znači sve je napravljeno. Stvarno ovo kogod je napravio, svaka vam čast. Ovo je prelijepo. Eto, idemo dalje. Prema džamiji se penjemo. Evo, dragi gledatelji, stigli smo. Ovo je vjerovatno abdestana,
hajr česma. Evo vidite ovako. To je to. Evo ovdje imate vodu. Da se malo odmorite. Šadrvan. Nešto prelijepo. Evo ovdje vam je ovo. Ovamo put ide dalje. Prema džami, znači gotovo smo stigli. Idemo. Sad ovako idete poprijeko, pa gore opet ide put do džami, ali je prelijepo. Ekstra. Priroda lijepa. Za posjetiti. Da dušu odmorite od stresa i od svega. Idemo dalje. Evo, dragi gledatelji, napokon dolazimo do ove ljepotice. Nešto prelijepo. Predivno. Evo, dragi gledatelji, stigli smo na Kušlat, džamiju, vjerujte, ovo ostavlja bez teksta, sve. Pogledajte ovog prizora, ove ljepote. Eno dole s auta. Nešto predivno. Evo, prvi put sam ovdje i vjerujte, ne mogu vam opisati ovu ljepotu. Evo dole rijeka je Drinjača. Dole je put. Preporučujem svakom da dođe da posjeti ovo mjesto. Ovo je jako lijepo. Ne mogu vam opisati kako je lijepo. Idemo da još snimimo neki detalja zanimljivi ovdje. Evo ovdje vidite u stijeni nešto je neka uklesana. Predivno. Vojna džamija, tako kažu. Ali prekrasno. Naroda ima. Idemo da vidimo. Evo, dragi gledatelji, evo nas pred džamijom.
zaključano. Jeste, zaključano. Idemo da vidimo ispod. Evo vidite kako to izgleda s ove strane. Džamija. Vjerujte, ovo je bez teksta ostavlja. Kušlat džamija. Evo, dragi gledatelji, evo nas, znači, kod Kušlat džamije. Vjerujte, ovo je jedan prizor koji se ne može opisati. Tako je predivno, prelijepo. Evo, prvi put sam tu i došao sam da napravimo jedan video i vjerujte da se isplatio svakog truda. Tako da preporučujem svakom da posjeti ovo mjesto. Predivno, prelijepo, prizor koji ostavlja bez daha. Evo. Evo, dragi gledatelji, evo napokon sam došao kod Kušlat džamije da napravimo jedan video. Vjerujte da je ovo prelijepo, prizor koji se ne može opisati. I došao sam da vidimo kako to izgleda. I vjerujte da je ovo nešto predivno. Ne mogu vam objasniti. Znači, savjetujem vam da dođete, da posjetite ovo mjesto. Tako je predivno, tako je prelijepo. Ali ovaj prizor sad što ćete vidjeti s ove litice, s ovoga brda, ne smijem puno tamo, past ću. Vjerujte, znači, ovo je, ne mogu vam objasniti kako to izgleda. Ostanite sa nama, pratite naš kanal, pretplatite se. Živi i zdravi nam bili, veliki selam sa Kušlata. Uživajte u ovim prekrasnim prizorima. Veliki selam. Eno dole auta. Evo, dragi gledatelji, evo, znači danas smo ovdje, došao sam da, kao što sam kazao, da napravim jedan video i evo imamo ovdje jednog našeg izvođača radova. I da nam kaže koliko još treba, evo sam ne treba, ja mislim još puno da Treba mi 37 metara još da dovršim i treba mi 200 pozi da udarim po 30 cenata, 34 cenata. Tako. I eto, materijal mi je stigao, trebam da počnem ovo koji dan. Ja se zahvaljujem svim ovim narodu odavde do Amerike i bilo gdje cijelog svijeta jeste, koji je učestvovao za ove stepenice. Je li ima donacija sve, jel treba još? Izdajem ja i potvrde i tako da imam predsjednika u Švicarskoj i ima još 6 ljudi tamo u Švicarskoj koji su organizovani. Da. I eto, oni su mene izabrali kao izvođača radova i majstora i imao sam radnike, 21 radnik je radio, znači od asfalta do, evo, već do vrha. Jeste. Da. Neko je radio 2 dana, neko 10, neko uvijek je radilo po jedno 6, tako. Evo ja sad, baš sam išao prvi put, ovo je nešto prelijepo, predivno i svaka čast i ovo treba ekskurzije da se ovdje organizuju, da se ovo posjeti ovo mjesto. Ovo je, ja sam zatečen kako je to prelijepo, priroda, dobar pristup. Evo ovaj put, znači možda je koliko još, ne treba još puno da se... Pa eto, planiram, uskoro će biti ljeto, znači bit će to dobra staza, završena, jeste. Bravo, ovo je, ali baš je nešto predivno, Boga mi, svaka ti čast za ovo. Da tala nagradi i eto. Vas ako Bog da eto sve koji su učestvovali, hvala vam
Mislim, hvala i Allahu koji je ovo, bio sam najvredniji, znači radnik i radio sam, nosio sam po 3 vreće, po 2 Gde mi reci pune samo kante, kako ste ovo iznosili? Jel si u kantama. od ceste odozdol? Ne, Recimo pjesak, recimo i ovo naprimjer, kamenje, ovo ploče ove. jeste, dođem i na Pahljeviće, dovučem gore kamen Da. i pjesak i mi svozi sa frezom, do Hajrijeva. Da. Dole do one vode, jel? Jeste. Aha. Ovo ručno smo ozdo nosili od asfalta jedno 200 metara, znači lanac smo pravili 20 po 20 metara. Dobro. 20 nosim ja, 20 ti, tako da smo iznosili do 200 metara. Od 200 smo išli od Hajra, znači sa kolicima, ti 20, ja 20 i tako to nistrmo išli. Da. I eto sad smo prešli ovamo i tako da sam mijenjao te radnike, bilo je dosti neko, Ali dobro, ne eto, može. hvala Bogu, gotovo je, mislim, se završilo, nema još puno. Nema Glavno, puno. eto, mislim, pri kraju je tu, eto, malo ovdje ovaj Jeste. uspon, a odozole, mislim, sve je odrađeno. Baš je, Jeste, odrađeno, eto možete slikati koji snimao sam ja odozol redom, baš Jeste. kad sam Jeste. penjao se, uzlazio, Jeste, baš pa je eto i prelijepo. klupe, I klupe, baš ono što je fino, da klupe se su može dobre, odmarati. evo ako hoće da donira još kogo trebaju 2 do 3, eto. Klupe. Jeste. Evo, naši gledatelji će ovo sigurno gledati, eto, ja Jeste. vas pozivam, eto, koliko, 2-3 klupe. 2-3 klupe. Ko želi hajr, evo, može tu se Jeste. obratiti ovijem gospodinu. Ja Znači izdajem te potvrde, znači imam sa pečetom Kušvat Ženeva, stepenice, znači eto ko hoće. A ja mislim to znaju te tebe, ti si Znaju. ovdje ja džematli, ali Jeste. tu si, ali je prelijepo, Boga mi, i svaka ti čast, svaka vam čast. Kad bude ovdje, bude Mevlut ovdje, dova, bude. Tu bude Kad to bude? 3. sedmica kad se u Ramazanu, znači 3. sedmica u Ramazanu i u avgustu isto U avgustu sad će jeste biti. zadnja Aha, sedmica. zadnja, znači tako da znaju Jeste. gledatelji kad Jeste, bude dova zadnja. ovdje da je. Znači zadnja sedmica U u avgustu. Znači, baš je prelijepo. Hvala ti puno. Hvala ti Eto, što si odvojio sve vremena za moj najbolje. kanal. Evo da malo Ja se nek vide zahvaljujem. gledatelji, nek vide, eto ko želi opet Svima. hajra, nek učestvuje, evo možete ovim gospodinu se obratiti. Hvala, Allah vas nagradio, živjeli 100 godina i više. Amin, da su svi Amin. zdravi. Hvala ti puno. Sve najbolje. Evo, veliki pozdrav. Allah ima. Allah imanet. Idemo.